Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita ket naggapo. Iti pagama nagpailinga di tinagan as Cindy, manipod Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kanayo nak amapaay ken ayat. Agingga at tinungpal ko ti balakad ti gayem ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Cindy dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Tiyawanan ba ina lalaki? Naka-move on adagos? Ada post na iti Facebook? Nga da kadwa na babae? Anya pala ti pagsakitan tinakam mo. Kat nag-break kayo matan. Wana. Ngam nasakita panunutan. Naglakanak lang nga insukat. Saan ka di asikat tinangisina kankwana? Apay ano agsasao ka? Kat kasla ay ayatampay laang ni Patrick. Wan. In-break ko. Gaputasaan kami matlangan nga kinaawatan. Ultimo ba si tabanag? Pagsungbatan mi. No kasta, lipato mo day dya Patrick. Gapo, tanakay break ka kankwana. Talaga alipata ko. Kabaulak mo ti agbiro iti kasukat na. Anya ti kayat mo asawan? Sungpatak ti agar-aram kanyak. Kat i-post ko mat iti Facebook. Namnamaam ka di ang masakitan no makita na? Awan bibiyang ko na masakitan wano saan. Basta kayat ko ang makita na. Nga damot baro a boyfriend ko. Anya? Agpaiso? Sungbatan na kon? Agayan ayatan? Apay, saan mo ka di ang kayat? Kayat ko apay kit din asaan. Apay nga rot akasla saan ka amamati, asinong batan ka. Kunak ngamin, lumabayag ti panang sungbat mo kanyak. No kasta, nadismaya ka, gaputa sinong batan ka adagos? Saan mo't Kay kayat ko kit di gaputa sinong batan na kon. Saan na ko na pinarigat? Isong agyaman ak launay, Cindy. Nag-post kan iti Facebook? Wana. Kat, naragsak kan iti daytangay naramid mo. Siyempre Sigurado nakita ni Patrick ti in-post ko. Isula ang ayat ti makabaol. Uray siyak mat Kat, amom nga rod ti husto nga ugali ti sinong batam a lalaki. Amang anuin tumadamdama. Dakis mo't gayam ti kababalin na. Tila ibagpagamot. Saan adakas a tao ni Marvin? Madlang mo na singpot. Nasayat nga ron no kasta. Barang no saan ka manan nagkamali iti lalaki a pinili mo. Addan to kayat ko ayam amo kada kayo, tatang. Sinaw? Boyfriend ko. Anya? Katnawan sapay makabulan na nagsina kayo ka ni Patrick. Nakamirok ka adagaw, siti kasukat na. Manumot lang ti agbirok ngay. Oray mat ni Patrick, nakabiro ka ni ti kasukat ko. Ayunay kayo nga ubing ita. Kaslag sukat lang iti pigadan ti panagsukat yu iti boyfriend. Di da kami ti ubing sana mabalin ti kasta. Ay natatang, sabali ide, sabali mat ita. Kita umot anak kau, ta agpili ka analain. Tapo di ka kit kanayon nga agsangay. Wan, tatang. Awan pa kadanagan nyo kanya. Nag-sweet talaga ni Marvin. Kita ang tintin na kanya ko. Chocolate mat kan sabong dagita. Wan, nag-sweet talaga ni Marvin. Nasaya at mat, no nasa pula mo ti talaga aparakan ka, Cindy. Maragsakan agparakan ka. Thank you, friend. Ala, idulin mo pa'y nga ro dagita, taagtrabaho tan.
Ang mga nukalat asumangpat ni boss. Okay, gayam. Kaya't ka kumangayam amukan ni tatang ko. Nasaritak nga minkan ko na idi na minsan, nga adayam amok a boyfriend ko. O sige, kat kalpasan amayam muna, si kamot iyam amok ni mama. Naibagam ka din ka ni mama, mayam amunak? Saan pa eh? Imbag no saan nga agungat? Apay ko mga agungat ngay. Amangan mat no napili ni mamam, iti agbalin a kaayan-ayat mo. Saan? Kan awan ti di na pangayatan kan ka. Gaputan na pintas, kan nasingpat ka. Cindy, si kamot gayam ti masabat ko. Adaman gayam baro a boyfriend mo. Kat, anya kumaitan ada baro a boyfriend ko. Saan ka di anabiit pay laang anagsina kayo kini Patrick? Ada ka di problema? No nag-break kami matan? Tidakas na? No pagsusukotak ida? Awan matkit di ti bagbagak amadi. Ngum nagdaras ka matan anak kasapol iti kasukat na. Awan bibiyang mo no kastaman tinaramid ko. Saan ka nga agungot ta sa anak mo't amakiap-apa? Wan, saan ka amakiap-apa nga may saka at chismosa? Tatang, iso ti kaayan-ayat ko. Marvin, iso ni tatang ko. Maragsaka na ka makaamukin ka, baraw. Kasta akmat, tata. Sa pala kumaat, ayatem ti anak ka. Saan mo kumapagsangitan? Ikarik day ta, tata. Ala, agsarsarita kayo pailaan ka ni tatang. Tamang isagana ak iti meriendaan tayo. Sige laan, Cindy. Diyak lain pagarup akas jiti ibaga kanyak ti inam. Diyak impagarup ama ipapan iti relihiyon ti saan ta apag kinaawatan. Tong palamlat tanti kayat ni mama. No di mo kayat nga agbreak ta. Saan, Marvin? No anya tinabangon na ka relihiyon. Ison, aging ka iti matayak. Dayta ka di ti pakakitaan, wano pakarukodan ti panagayat. Ti sumurutak iti relihiyon nyo. Ngam day ta ti patakaran ti relihiyon mi. Sorry, Marvin. Ngam siguro, nasaysaya at nga agbreak tan. Ngam ti sumurutak iti relihiyon nyo. Anya? Kay kayat mo pa yung agbreak ta? Ngam titong palam ti pagayatan ni mama? Sorry. Ngam sa anak apadiktaran kada kayo. No kasta. Saan ka anapudno iti panagayat mo kanyak? Saan aday ta ti pagrukudan? Adda prinsipyo. Makitam dayta. Kaya't asawan dayta, asaan mo nga inam mo ang naimbag ti katatao dya sinong batang. Kunak no ni Marvin, ti makatuluyak. Gaputan na singpot. Nag-sweet. Kanawan pilawak kan kuana. Ngamjak ninamnama akasapulan gayam asumurutak iti relihiyon da. Sakbay amabalin mi ti agkasar. Oh, di sumurot kalatan iti relihiyon na. Jakmat kayat Anita. Respetwag tinadakkelak a relihiyon. Iso saan amabalin asumurutak iti relihiyon ni Marvin. Nasaya at magtasaan ka simurot iti kayat da. Sana mabalay. Yakmat kayat ano siya? Uray siyak, tatang. Diyak kabaulan. Iso nga rod anak i-break akon ka ni Marvin. Apay nga may nasaan mo dinamag ti may papan iti dayta. Idagar aram pailaken ka. Dayta nga rod mo ti kamalik, tatang. Inton maminsan, am-am iti hustaw, dagiti agaram ken ka. Diyak mo't nga mininamnama. Nagsabali kami mo't gayam iti relihiyon. Apay nakaisam ka manan dita ako mitkita iti cellphone mo. Agar-aram kanyak ni Ariel. Sino manan dayta nga Ariel? Tika klasik iti high school. Kat, kayat mo manan? Nagwapo mo't ngamin ita. Kita man tiladawan na. Oh, atoy, kita iti cellphone ko. Adamat nagpaiso itsura na. Napo daw. Ang kaslabakla.
Baklamot nga ibagbagam? Ang paisumad, kasla bakla. Oy, saan abakla daytaan niya? Am mo, gaputan na kaadalak lakit nga rod. Okay, makaamo ka nga rod. Atap ko lang, mutkit di dahi jay Agyaman nak, takinayat mo tinagpakita kanyak, Cindy. Gaputa kayat ka makita iti personal. Kat talaga adakal tinagbaliwam. Uray si kamet. Ad-ada pimintas ka ita. Oray si kamot, Pimudaw ka pa. Talaga? Wen man. Sigurado ka kadi. Ngawan pa'y kayan ayat mo ita. Awan ko naklangarudan. Amang ano si ka? Agar makadikan ka. Nadda kayan ayat ko. Sa bagay, sa anak mo siguro alukwan. Gaputan na bayag tamutan nga agam mo. Kan, saan mo't nga ta nagbaliw ti relihiyon mo? Siyempre, saan? Nasaya at matngarod no kasta. Apay mo na dagita ti damdamagam. Awan. At idog nga istorya. Iso asaan kon nga istoryaan. Iso ni Ariel, tatang. Kaadalak iti high school. Jack mo't malagi pa nang iti nakaadalam iday anak ka. Saan mo't nga importante? Lumalagipdak pa yung ano saanan, tata. Tinapatag, kaya't nagamam mo tayo. Kaya't kung ngay pakam mo, anadalos ti tarigagay ko iti anak yo. Nasayat mo't nga raw, no kasta. Ala, sapela ko maat, makabirok mo't ti anak ko iti nasingpag. Makaduwa na iti tungpal biyag. Siyak day tata. Nulakit di, tasong batang nakti anak yo. Ay, ti anak ko, ti makaamoy iti day tabarok. Sa anak ngagpilpili, iti agbali na maasawa na. Basta nasingpet lakit day, ayusan kanya. Agyaman at tasinong batang nakmatlangan, Cindy. Namnamaag at inakto ko malukuhan, Ariel. Ikarik day ta. Aywan gayam. Ada party adarayan ta. Sa dino? Birthday ti may sa agayam ko. Inawis na ti may sa agayam. Kat kunana amang isurutak iti kadwak. Iti kasta. Adamot lang ang kadwak. Nubilang ta marabyanak nga agawid. O sige, kayat ko day ta. Agin inom ka kadima titiarak. Wen? Sagpaminsan laang. Kan kontrolado. Siga ngay. No kasta nga da okasyon, wen, agin umakmat. Okay. Sige, mapantangarod. Dagasan nak inton malam ije balay. Okay. Apay as nabali mo tintimadlaw ko kan ni Ariel. Itata makainuman. Saan ang makatal na? Takder at takder. Kat ita. Saan mo tin apumanaw itilamisan ti may sa abisita ti gayam ko? Adda nga min nakatukaw agwapo. Kat amok nga iso ti punteriana. Gaputa iso ti sang kakita na itaypay. Silahis lakit ti ni Ariel. Tinasayat. Awisik ta agawit kami na. Ang mga numapasubo pa'y kat makabasbaso lak. Kasaritak tulatan inton saanan ang nabartak. Ibagam kanyak ti agpaiso, Ariel. Anyang agpaiso, Cindy. Amo ka silahis ka. Cindy. Aklunak day ta. Ngam lablabanak day to yariknak. Isungarod ang nagaramakan ka. Gaputa kayat kung tagbalbaliw. Kayat ka ngay kasar. Kan kayat ko timadani ti pamilya. Lablabanam? Ngam, rumwarti kinasilahis mo, numabartak ka. Sorry, Cindy. Promise. Sana na maulit. Pasensyaan naklakuman. Oray anyapay ti aramidam. Saan mo na maikat dit a kinataom? Pasensyakan. Ngam jak kayat nga usaranak. Tapno laang mailamang day ta kinataom. Saan ka nga ususarena? Kaya't kumatantimad ni tibukod a pamilya. Sorry, Ariel.
Ngamjak maawat day ta kinataom. Iso ana say-saya at nga ag-break tan. Anya? Kasla saan ko matan ang makikita ti baro a boyfriend mo ita? Nagsina kayo ka din? Siyak ka di ti sip-siputam. Saan mat nga itikas na? Ngam isulaang matimadmadlaw ko. Ala, tapno naraksak ka. Kan tapno ada maichismis mo, kadagiti padam a chismosa. Awan kamin. O anya, naragsakan. Anya matanday ta nga ibagbaga? Saan ko apakaragsakan ti pan nakapaay mo nga uray kagurgura na? Kasta lang ti ibagbagam, tanakasango ak. Ay na, uray kismo sa ako nam, saan akasta ti ugalik? Amok mati maasi iti padak at tao Ti maibalakad ko ken ka, gayam. Pagtalnaam man pa'y tapusom. Di ka di maumuma nga agay-ayat. Saan ngamin aday ta ayat ti birukam? Saan asika ti mang birok iti dayta? Bayam adumteng tulat ta. Mabalin ang husto ka, gayam. Aklunag. Mabanbanno kak matan nga agay-ayat. Kasladyak kayatan. Saan mo nga ibaga, saan mo akayat? Dumteng tulat ta dayta, nga uray saan mo abirbirukan. Aging kaita, saanak pa'y anaadaan iti kaayan-ayat, Mr. Longley. At damat dagiti agar-aram, ngam saan akon nga interesado. Ito'y pagayam mo, Cindy. Agyaman ak pagayam Cindy, iti daytoy apakasaritaam, ket timakunak, agi na nakakalaeng, ngam saan mo nga isarati pusom, itinagan ni ayat. Urayam laeng, adumteng ti husto alalaki, aparaken ka. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Cindy, manipod Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo, ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paglay, musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Monchita, nakaluto kami bakla. Nakasagana ka din diyag birthday nga inaanak mi. Ay na, nagbiit kayo ang nakaluto. Ingkakit din pagsaganaan ni Rosel. Tani, agsangputan dagiti bisita. Rosel, darling ko Umaikan. Han, ni Dadim. Haller. Bye-bye. Sino na takaduam? Boyfriend ko, Daddy. At the boyfriend mo? Kat pinastrek mo pa yan, dito'y silid mo? Anya ko maita. Agawid akon, Rosel. Saan, Andy? Dito'y kalaan. Agsukat kan, naluton, dagiti saganam ita akasangay mo. Daddy, dibuk da ito eh. Api ang kastila ang tisaganap. Oy, bongga ti birthday ma. Sana bale, taintun sumaro na birthday, bongga to talaga. Apay nga'y anak ako silap ni Rosel. Bayam, kasta na dayta. Inispoiled ni Monchita. Anya pa'y latimakuna na iti dahi a birthday na. Nagado asagana na. Kan nagado dagiti inimbitaran na abisita. Kaya't nakano ang mas bongga, gaputa dibuna. Unay matan. Amom, dahit ang anak ni Monchita.
Iti day nga edad na, di na pa'y amuti agluto, aginaw, kan agdalos dito yung balay. Ni Monchita amin. Ay, dayta ti dakes na. Ta inispoiled na ti anak na. Oh, umay kayo na, madam. Manganta yun. Di na kami pakadanagan, Monchita. Asikaswam kit di dagiti bisita ti anak mo. Rosel, anak ko. Tumulong ka mat nga agyornos kadagiti tugtugaw. Apay adiyo ayaban dagiti kakadwayo a babakla. Hoy, mangagdak ka? Ay, awan bibiyang ko na mangagdak. Ay, asis. Pudno, matapuro babakla dagiti inayaban nyo. Ay, yeah. Amoy yung matadyak kayat dagita gagayim nyo. Namapay nga inayaban nyo pailaan. Birthday ita, daddy. Uy, bakla, tulungan tapay ni Monchita nga aginaw. Umay kan Kaya't kunti agawid. Tamo ka saan tayo welcome dito. Ay sus, agtal na ka man. Mapainak iti anak na. Kaslan kabakbak na nga gungunay. Ay na, na-impluensyaan laang dayjay kadagiti barkada na feeling rich. Han? Nakamisuot ka man Kasano? Masurunak ka ni daddy. Ni daddy man Sana talaga nasaya at inaramid na. Idi pa'y lang bagbagakan ka panawa mong tibak lang amam. Isumot lang nga kanayon ka ma-stress gapukan ko na. Makapasungot. Apay akasta ti panagsasao ni Rosel. Saan nakadingaan mo nga idi baby pa'y laeng. Datayo ababakla dito yung parlor tinangaw-awir kan ko na. Ay na, apay nga may nakastoy dahil nga anak ko. Ay, di na kumaawatan. Pagad-adalam mo't ngam apay nga awan apulos tinalpas na akurso. Pinadakkel ko mata nasayaan. Amuy mo dagiti ado a sakripisyo. Wen, amumi Monchita. Manipod na yanak, aging gaita tadakkelan. Jakla amu no apay asaan na amaklon amay saka abakla. Ay na. Oy Monchita, saan kan ngagsangit? Umay kakit din ka ni. Ado timang birbirok kan ka ngagpapukis. Halo, Monchita. Sumrek kan tani, aldawan. Ado tagbirbirok kan dito yung parlor nga agpamanicure. Saan nagpailangan sumrugin ta, madam? Taapay! At damanan problema? Ay, di ako nasangputan ni Rosel, di balay mi. Awan mo talaga gamit na. Anya? Nakita ka no di karuba mi. Nga nakadwa na lalaki ang naglogan ni di bus. Anya? Jak manam mo na niya ti simrek iti panunod day tanga anak mo. Tanakita raykid din iti boyfriend na. Ay, tulungan dak man amang biro kan kuan na. Amang naparigatin lang da dya lalaki. Saan ba'y nga mo no result agluto, aglaba, aglampas, Ay na. Amo na ti pimanaw. Amo na ti agawid. Correct. Panugom laang tibagim amang berbirok kun kuana. Saan nasaya at day tabakla. Madanagan ba't nga rod ni Monchita? Ay na. Ti aramidam. Agtrabaho kakit di tinasayaat. Iurnungam ti panaglakay mo. Tane, saan mo matgayam ama pang namnamaan day ta anak mo. Rosel, agtrabaho ka mata. Kakaasya ka mapanagkarkargador. Sika, agmalmalam ka dito yung boarding house, anak katugaw. Anya ko mataramidak. Amo mamasikugak. Agluto ka kumamad Sika na tagluto. Makaparurod mati kastoy. Mabisinak, ngamawan masangpatak amakan dito yung balay. Di na kita ni tikasta. Awan karbo nga mamangkusilap kanyak. Hinak man langan mga ni Jerwar. Di nakpanawan andi. Oy Monchita, naunag man ti pampanunutam. Ay, pampanunutik ni Rosel. Pampanunutam tumot ngamin, ngamsi ka, di nakapay panunutan mo't apulos. Di nakapay malagip nga awagan. Naimas nga tatisidsidan na ita? Ay, sika talaga. Saan mo kumamot abaybay anday tabagim Saan kan amang mangan? Nagkutong kan. Kasano ngay dagiti customer mo amang berbirok kan ka? Ay na, agyaman na kada kayo agagayim ko. Tada kayo amangan andi ngay kanyak.
Ore ka sa nutiriga ti problema. At da kay latta iti sibay ko. Saan da ka abaybayan, Monchita? Ngem, nasken mo't asaan mo abaybayan day tabagim. Hoy, Andy! Nakaturog ka manditan! Di nakman kasarsarita no kastoy anapudot ti ulok. Ingka mo tagtrabaho awanti ka ng dagitan nakta. Ingka pa lang umutang no kayat mo. Anya? Sakla ka na yung tinamnamam. Agbiro ka mata! Madam, papayabanda ka no? Ang tugaw ka, Monchita. Ado pa iti customer ko? Amok nga ado. Imadudag iti customer ko, gapokan ka. Kayat da ka. Agyamanak, madam. Ngam, nasken amapan ka agpa-doktor. Ma'am? Madlaw ko kat nabayagan day tasugat di tasakam. Saan nga agim imba? Kwa, nalipatak lang nga inagasan. Ay, masapol nga agpa-doktor ka, Monchita. Oh, alaan day to'y tapagpa-doktor mo. Kwa? Awata mo na. No kayat mo nga agpakadwa kadagiti kakadwam. Agayab ka iti kadwam. Kayat ko nga agbayag ka dito'y. Gaputan na laing ka a beautician. Hoy bakla, madlaw ko kat baybayan mo to ni Monchita ti salunat na. Pudno dayta. Iso ako nagkankuana, anas ka na mapanagpa-doktor. Madlaw mo't kat nga da sakit na. Siya kung timang kadwakan kuana ngagpa-doktor. Ay, nasaysaya at pay. Sikan ngagpayso. Wen man? Sige, ay nakasarita. Tagasla damit kasarsarita na iti cellphone na. Itay pay dayta. Panagkunak. Seryoso ti pagsarsaritaan da. Monchita. Nalpas ka na nakisarita iti cellphone mo. Ay, wen, bakla. Uy, nakaisam ka man. Ay na, kalpasan iti mano atawan. Nakasaritak mo't lang ti Junakis ko. Ni Rosel? Yes, inawagan na ti Junakis ko. Kat, kumusta ka nun? Dua ka nun ti anak da ka ni Andy. Ay, nasayad no kasta. Mabalin ka din nga pauit mo dahil kan kuwan, ha? Kwarta? Well, awan ka nung amin igatang na iti diaper, kan agas dyan anak na. Monchita, agpa-doktor ka itong bigat. Ay naamok. Ang mas kasapulan ti anak ko ti kwarta. Iso ngayon kapay man laipawit da ito'y. Sikat ti malas iti biyak ko! Ibutan na! Saan ka mabalin at dumawat kanya kay iti kwarta? Makamu kayon iti biyak yun! Nukasta, di ka nagpakpakita dito'y! Pumanaw kan! Talaga pumanawat! Mapan ka na itayan ti babaem! Wen! Oy, Monchita, agdardara day tasakam. Wen nga rod. Ay, saan mo tan ama imbagan kita sugat mo? Umad adun sapay. Agimbag tulad ta, Ay, naskin mo't nga nadam tabagim, Saan ani Rosel amin ti pampanunutem? Ay na, amom ka di. Umay nakbisitahan ti anak ko. Kat itugot na dagiti duwa nga anak na. Ay na, makitak matlaan nga dagiti duwa nga apu ko. Talaga? Umay kayong tumanan iti balay, tagluto tayo iti ado. Taagawit ti kakaiso ng anak ko. Sige, ayabak tumanan dagiti kakaduata dito yung parlor. Apay, manon nga aldaw nga absent ni Monchita. Kunana idi na udya nagsarita kami, nga isagsaganaan na ti panagawid ni Rosel. Apay ngay, asaan mo tan ang makontak ti cellphone na? Inaktuman labis si tayo ni Gibalayda. Sige man, uray siya, madanagan akmatan. Awan nga rod, saan mo't asigod akasta ni Monchita? Monchita! Oy, bakla, daak! Monchita! Oy, awan samot at talaga dito'y dayja bakla. Ilukat ko latan ti Rida, Pasensya ka na, tasimre kaklat... Ha? Monchita!
Oh, anya tinapasama kan ka, Monchita. Komplikasyon ti sakit ni Monchita, gapo iti diabetes na. Anya? Di nantumit ngamin sinigod. Anya nga itay, kasapulan ka nun, apot din dati may saasakan na. Nabulsag pa yan. Sana na makakita. Una yan. Kaasimot ni Monchita. Karo ba mi tinakaibaga nga adda dito ospital ni Daddy? Wan, Rosel. Talaga nga inururay da ka nga agawin. Naibagak namin kan kuha na nga agawid kami kadagiti anak ko. Maragsakan kami, taadakan. Amok, maragsakan mo't ni Dadim ang makakita kan. Kan, kadagiti apo ko na. Unay magtanti na pasamak yun ni Daddy. Wan nga Rod, Rosel. Nabayagan nga da marikrik nana. Ang di na ingkang kano. Kat uray no agsaksakit, si kalat tati ipang pangruna na. Amin asweldo na, inururnong na para kan ka. Kita ang daytoy aladawan. Siyak day tayo di maladagak. Wan, Rosel. Dagiti gagayem abakla ni Dadim ijay parlor, dagiti naganak ko. Kati parlor, tinawid ko mat kadakwada. Dayta nang saklot kan ka, iso ti best friend ni Dadim akadwa na mutla ang ijay parlor. Aging ga ita. O sige. Idulin mo dahito aladawan. Kat itod munto ka ni Dadim. Remembrance na idi baby kapaylaan. Sika ka di daytan, anak ko. Uwan. Daddy. Kaduam ka di dagiti apu ko. Uwan. Daddy. Kastuyak mata na nasangpatan nyo. Kilata na kimapsutak. Daddy. Diakon kabalan ti agtrabaho. Tadya akon makakita. Anda ako, Daddy. Saan ka napanawan? Agyaman akno kasta anak ko. Baya ba siyak ti magtulong kan ka, Daddy? Diyak kaya ti kastoya kasasaad ko. Ang gamawan maaramidak. Agsakita kon. Awanan ti serserbi, Rosel. Di kang magsawi ti kasta, Daddy. Napatag kalata kanya. Kat pagkawanan na kumano tinagibasit ko ti kinatao yu idi. Maamiris ko itanti kinapatag yu kanyak, Daddy. Ala, saan kang nagsangit? Kaya't kung ti makaruwar dito ospital. Kaya't ko makita dagiti apo ko. Agpaimbag kayo, anaimbag, Daddy, ha? Tapno makaawid kayon. Agdadan na tayo manan. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Sandra, kaya't ko man ayam amukan ka ti best friend ko. Okay, Gina. Sandra, iso ni Peter. Peter, isumat ni Sandra. Office mate ko. Hi, Sandra. Pudnugaan ti bagbaga ni Gina na pintas ka nagseksika. Hi, Peter. Ti Ima. Ibatamon. Sorry. Nakayawan ak lang kami iti kinapintas mo. Apay, saan ka di? Anadakamot kan ka ni Gina nga dan asawa? Ha? Adan, Peter. Gina, sika talaga. Amumot nga daan ako ni ti asawa. Inyam amumpay na daytoy abano.
Ay na, awan mo't dakis na makipagayam kan ka ni Peter. Saan ka di? Sa bagay. Agi na kanay. Oo, anya pa na dararamidan tayo. Aginom tayo na. Siya ti makaapo iti arak kan pulutan. Siya kung ti makamo iti arak kan pulutan, Sandra. Sky is the limit. Agyaman na kiti panangitulon mo kanyak ito'y balay, Peter. Awan yaman na, Sandra. No kasapulam ti tulong ko, ibagam la kanya. Okay. Sana kung nagbayag, Sandra. Sapay ko ma. Tama ulit to pa iti panagkita ta. Bye. Nakanan. Nasingpat kan baknang ni Peter. Malalaki pa itilangana. Apaya kastoy ti mariknak para kan kuana. Kasla nabayagan nga agam ammo kami. Anya ti mapaspasama kan Cassandra. Tunggal aga po kay ti opisina yon, nakainom ka. Inawis nak namin dagiti babarkada ak Julius. Diyak mat ida mapagkadkada. Angim kanayon mo tenday tangar aramidam. Aywan kaya. Asino din nakamotorsiklo nang itulod itay ken ka dito'y balay? Ni Peter, best friend ni Gina. Nakilugan ako ni ti motorsiklo na. Tapag isumat lalong mabas dito'y lugar tayo. Aday tapag. Diyak kaya ti panagsinnaay mo itinaunag, Julius. Masansan adag iti lalaki ti kakakuyog mo. Ang mga nudumtang to ti aldaw, pagaramidan da kay ti dakas. Kuna, kunkat. Day tamanan ti bagam kanyak. Awan ti dakas sa mapasama kanyak. Iwaksim day tay ti panunot mo. Siya asawa Cassandra. Ang makikuy-kuyog ka. Sumardeng ka! Di mo amot hibagbagam. Di ka kumamit aglaho Nasayat mo ti panakisaritakan ka. Kaya't kalaang nga iliklik iti pakaysagmakam. Agim-imon ka kadi, ha? Nasingpet kan mapagtalkan dagiti babarkada. Diyak kayat ti kasta adjar mo, Julius. Sandra. No awan ti panagtalat mo kanyak. Agsinat alangan. Nalawag ti imbaga. Agsinat alangan no awanan ti panagtalat mo kanyak. Tandaan ang day tanga imbaga. Kaya tasawan day ta. Agpada ta iti marikrik na. Agkinaawatan ta iti amin abanag. Apay ka di tatang. Ada ka di bagayo? Well, Julius, nakitam ka din ti impos ti asawam iti Facebook. Saan pa'y tatang? Diyan kami masangon ti ag Facebook, tama kumi-kumi ka di opisina. Oh, at iti cellphone ko, baro. Kita ti impos ti asawam. Aguan man. Sino ti kadwa na nag-selfie iti beer house? Mangibaba ay hindi tang asawa, Julius. Nagadun alalaki ti nakakuyog na. Ito, sa bali manon ti makitak nga ipupus na. Nalabit nga suday ta ni Peter nga ibagbaga na tatang. Diyak lang kami nailasin idida mo. Gaputan na ka-helmet anang itulod ka ni Sandra di balay. Anya? Nagragsak da mata nag-selfie. Nagdagkat pa iti pingping da. Banag asa na maaramid da ita kanyak ni Sandra. Anak, kau? Hanggang sa bali da itan nga aramidan ni Sandra tatang. Saan na nasayaan? Sandra, nagsaur kayo ken ni Peter Oh, apay ka di? Nakita timpos mo iti Facebook. Nagkuyog kayo ang naginom iti arak. Didak pa'y inayaban. Kalaat ngamin ang nagawis ni Peter.
Isa pasensyakan ha, Gina. Ang masansanan ti pa nagkuyog yu aduha. Ati yu pa yan ti agasawa. Nalailo kami ni Peter. Nalaka lang asitgan. Ay, talaga gayam anatin nagan tiriknam kan kuana, Sandra. Nagbalin kami na singad nga agayam, Gina. Agyaman na ka, tainyam amom kanyak ni Peter. Ay, awan anyaman na, Sandra. Okat, anyangay. Kasi tisigod. Okay. Aginom tayo, kalpasan ti trabaho tayo. Awisan tayo ni Peter. Umapalak kada kayo. Saan kayo agsinsina, Peter? Sandra? Kasano? Kailiw ko man na makita ni Sandra. Oops! Dinak sa labayan, Peter. Laglagi pa. Ada limitasyon. Saan akon abalasan? Sorry. Naawis la tirik na, Sandra. Adaywan nakman ket ti Peter. Nilaan Gina ti abayam. Taiso ti balasang. Anya? Diyak kaya. Sikat ti kayat ko. Siya, palmat tinapilim nga dasawa na. Nagato bang balasang dita mabalin mo nga abayan. Urayan niya pa'y tibagbagam. Sikat ti kayat ko. Eh, isap na yaman tayo ta, Sandra, Peter. Umapalakla unay. Sandra, masansanin dahil yung araramidin, Saan ka nabalasan? Tapno aramidin na tatikay kayat, no? Julius, saan pa napagsaritaan dahil ta? Naparte ka si Mangkwet. Apay, di ka mabayin itikas tangar aramidin. Mabalin ka din! Di na kung kasarsarita takayat kung ti maturog. Anya? Asawa ka lang, Julius. Saan mo at tanggal ti biyag ko? No anya ti kayat kong aramidan. Awan bibiyang mo. Pakaragsakak ti kastoy nga aramidak. Aramidak ti kayat ko. Aramidan mo ti kayat mo. Kasjay lang, Julius. Nagalasan tayo pa nagras-rason mo, Sandra. No ti pampanunutan kat adda sa bali nga aramidak. Nagkamali ka. Amok ti limitasyon. Sandra. Gagayam ko na giti kakadwak. Amo mat ni Gina katrabahwak. Saan ka di? Sandra. Naginom kami lang iti beer house. Awanan di sa bali pa ngay naramid ko. Isasag dengan manakon kontraan. Sandra, di na kami... Talaga, Santa, kinawatan! No di nakmat mawatan! Nakadasaran ti pagarmasaran ta, Sandra. Magantan. Nagsakit ti ulo ka. Kasano saan nagsakit ti ulo? Kat nabarte ka si Mangpet iti balay. Kaya't ko tinalamis ang mainom. Wala, mabit lang. Tayalaan ka. Oh, Katoy, uminom ka. Agyaman ak. Namalpas ta nga agar mo, Sara. Siya kung ti makamoy tinangananta. Aginana ka pa'y lang. Julius. Agpanatang awan trabaho na itangal daw, gapot ta holiday. Masapol mo ti aginana. Siya pala ti mga ramid iti amin at trabaho dito balay. Aglaba, kaya nagluto. Hala, mangantan. Itay ka nakadasar ti pagarmo sa ranta. Uy, Sandra, papayaban na ka ni manager ija opisina na. Apay papayaban na. Anya ka ti makagapo.
Diyak man amo. Nasaysaya at numapan ka tap numaamuam. Sikapay lang ti makisarita ka ni Peter. Aday Jerwar. Ibagam kan kwa na nga orayan na kon. O sige, Sandra. Sa anak mo't sigurong agbayag iti opisina ni Ma'am Carol. Sandra, maiparit ti balang kantis nga empleyado iti daytoy nga opisina. Amok ni Peter, kan maysa, addaan kan iti asawa. Nagalas ti maysa nga empleyado ti makikuykuyog iti sabali a lalaki. Nang runa iti kaskin ni Peter. Ma'am Carol. Diyak kayat arugitam tinapintas nga imahe ti opisina. Gapulaeng iti lalaki. Ita, Sandra. Maysa asaludsod, maysa asumpat. Adda ka di relasyon nyo kin ni Peter? Awan, Ma'am Carol. Nasingadla agayam ko ni Peter. Sigurado ka? Kanayon na ka nga umaysukunan dito opisina. Ammo dagiti empleyado dito'y asya asawa ka. Iso anagalas akitaan ti panakikoy-kuyog mo iti sabali a lalaki. Ma'am. Diyak kayat nga umaypay dito'y opisina ni Peter. Naawatam. Uwan, ma'am. Maawatak. Ibagakan ka ti agpaiso, Sandra. Saan anasaya at atao ni Peter? Anya? Diyakon isalaysaykan ka no apay nga amok. Tilang may bagak. Agannat ka. Kanlikli ka mo ni Peter. Ita tanasapapan. Peter, anya ti impainom mo kanyak. Abaya, naulaw ka dagos. Awan mahit, Sandra. Amang ano saan ka lang ang nakakondisyon nga uminumita? Itulod na ko ni Jibalay mi. Diyak kayatan ti uminom. Nabartag ako. Sana mabalin, Sandra. Agtalinaed ka pa'y dito'y dagos ko. Bastas! Tinungpanak? Awanan ka itibain. Si kalaang tinangaramid iti kasta kanyak. Panawan ka! Oh my God! Di nakpanawan, Sandra. Tanag! Di nakuyugan! Masaksakit ka! Nakayop ka! Awanan ti maaramidan. Tukuakan. Doktor! Sandra! Agsupli ka! Bakawanan na, Julius. Sana ka timnagkan ka. Dandanin nagaramidan iti dakas ni Peter. Napakawan ka, Sandra. Awanan ti rumba nga pagdanagam. Awan gayam. Nakasarita kung nagiti pulis amang kamag ka ni Peter. Julius. Tawanan ba'y na lalaki? Bayadan na iti pagbaludan ti naramid na kam ka. Makaambun tilintag amang dosa kan kuana. Uray nagbalinak nga saya at launay ti asawam. Nga uray nagkurang ka kenkwana ket napakawan na ka. Daytoy kuma ti kanayon mo atandaanan. Saan nga amin amang ipakita iti kinaimbag ket nasaya aten a tao. Taddadag iti mangipakita iti kinaimbag tapno magunud na ti dakas apanggep na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatunod. Ti pagama nagpailingad itinagan as Sandra, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center iti DZWD 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.